Ugcine akhalelwe ngamasongo kaSigonyela owesilisa wenganzakwethu ebekusolakala ukuthi ucashe endaweni yasebhamshela laphana wenganzakwethu odubule intombi yakhe laphana kanye noma wayo nomzukulu laphana wenganzakwethu, waphinde wadubula nesoka ade kusolakala ukuthi lijola noma wenganzakhe. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel lethu eyibunqa phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wenganzakwethu usashaqekile ke nomphakathi wase endwendwe laphana wenganzakwethu emva kokuthi kube nesigameko laphana wenganzakwethu sokuthi kudubuleke unkosikazi Thenjiwe Mgobhozi oneminyaka engu-34 ongunina wezingane zikaMsolwa. Unomzane Siphiwe Ndlovu oneminyaka engu-36 kuthiwa ubemsola ngokujola noThenjiwe bashonele endaweni yezigameko ezahlukene laphana wenganzakwethu. Kubikwa ukuthi bahlaselwe ngumsolwa oneminyaka engu-44 laphana wenganzakwethu esigamekweni sokuqala ngesikhathi kudutshulwa uThenjiwe kudubuleke nonina nomzukulu wakhe oneminyaka eyisishiyagalombili laphana wenganzakwethu. Ngokusho komthombo othembekile laphana, umzukulu udubuleke engalweni ungenise esibhedlela waphuma khona izolo laphana wenganzakwethu. Kanti ugogo udubuleke esifubeni wenganzakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini owakuphawula. Ake sidibane comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini owakuphawula.